Najbolji nogometaš, Luka Modrić, točno. Najbolji tenisač, Novak Đoković, točno. Najbolji glumac, Ryan Gosling, točno. Najbolji bodybuilder, Arnold, netočno. Prvi youtuber na Balkanu, prvi u svemu, prvi u PES-u, Niksa Zizu. Nikola Jovanović, poznati srpski silo youtuber. Niksa Zizu je iduća tema ovog bizarnog serijala. Usprkos mnogim glavama se strade južnih Slavena, ko što su dr. Ante Pavlović, dr. Semir Osmanagić, Ivan Pernar, Zdravko Mamić. Jedna posebna glava se provukla kroz izbor da bude tema novog videa, a to je Nikola. Nikola kao mladić, rođen u mistu Majur, da, to je ovo selo što ima mrava na grbu, započinje svoj životni fakultet tako što kreće igrat nogomet. Da, stvarno ne znam zašto, ali dobro. Nakon toga se upušta u svijet bodybuildinga i valjda YouTube-a, ako se ovo može nazvat videom. Let. Ja sam ima 4 godine kad je ovaj rođe objavio prvi video. Niksa Zizu je persona poznata po raznim stvarima, kao na primjer bivši vlasnik kvazi kockarskog sajta, potom realno dobar bodybuilder koji se... Sad idem da se špricam. Uživatelj Miroljuba Petrovića ne bi komentirao previše ovaj podcast, njega ćemo ostaviti za kraj. I trenutno koliko sam skužio prodaje neke kao dojave za kladionicu, nisam siguran, to je valjda legalno, nemam pojma. Zapravo ima jako zanimljive putopise isto. Dakle, može se reći da je Niksa primjer jednog svestranog čovjeka, avanturista, pustolova da se bolje izrazi. Pustolov, da, to je dobra riječ. Putuje srcima slabijih žena od njega i otvara nam nove vidike. U Nizozemskoj vozi biciklu, a u Dubaju Lamborghinija, jebem ti mater talijanskog. Tako da Niksa realno živi snove prosječnog balkanskog gahsera, osim što fejka prometnu nesreću dok je u međuvremenu bio u bolnici. Ali o tome ne vole da se priče. Kažu ljudi da skida klipove ako se to kaže, tako da ništa niste čuli, ništa. Sad, da ovaj video ne bi postao roastam Niksu video, moram malo ubaciti pozitivniji stvari, zar ne? Ali kako, brate, kad vidim da lik doslovno na sajtu za kockanje govori da ne kocka i da to nije kladionica. Lik doslovno radi socijalni eksperiment na masi, znači 1:10. Sad ti imaš par primjera kako ljudi zarađuju novac. Dakle, imaš recimo Andrew Tate koji zarađuje tako što prodaje neke kao internet vještine s kojima možeš zarađivati. Imaš ljude ko što su Kako lako, Mario Vrećo, ozbiljne teme, koji prodaju majice, čikare, priviske i tako neke stvari što ispada kao supporta creator gear, gdje ti fizički dobiješ nešto od njih za taj novac, ali si ih kao podržao. Isto tako postoji recimo Patreon donacije i join button s kojim većina youtubera zarađuje u principu. I u zamjenu za taj novac ti dobiješ neka privatna ili starija videa manje kvalitete. Ili na primjer Amer Amanov prodaje svoj art, tako da ti dobiješ nešto stvarno, nešto posebno. Bija to crtež, beat, tekst ili možda slika izrezbarena u komadu hrasta, nebitno. Dobija si nešto posebno. Nešto divlje. I onda imaš ljude poput Nikse koji prodaju dojave. I nam mi stvarno nije jasno kao, jer ispada doslovno prodaja magle, ali dobro, nije ni bitno, vraćamo se na video o Niksi. Zašto sam uopće došao na ideju da radim video o Niksi? Jednostavno, moji frendovi nisu imali pojma ko je on i čime se bavi, pa ćete imati priliku čuti legitimnu i iskrenu reakciju ljudi koji prvi put slušaju Niksu. Ali prije toga vas izazivam da se subscribe-ate i bacite komentar kako ne bi prestali rasti u visinu. A i negdje drugdje. Da bi me algoritam mogao baciti drugim ljudima u feed, da dobiju još ovog brainrota. Thank you. Da ukratko, lik je došao u ono podcast neki i krenuo priču kako je žena kriva koja je silovana, brate. Bruno. A brate, tamo da ću si strpat jebene olovke u uši, na šta zvuči ova, iskopat oči. A strpat olovke u uši, da bi je kurac stavio pazduh. Vidi ga. Molim te objasni. Pa lakše se održavaju. Kako se lakše održavaju? Kako nije, pa mislim, čim znači si manja, onda bi trebalo da iziskuješ manje, kako bi rekao, neki izlučevine. Manje izlučevine. Brate, misli na krvavi mjesec. Čekaj, u njegovoj glavi kao, ako si ti deblji, imaš kao veću menstruaciju, ono, taj džir, ono, matematika, ono. Brate, nema šanse na to, mislim, nema šanse. Nemaš. Možda... Pogu. Koji retard jebate. Pošto si rekao da si rodom iz Jagodine. Da, iz Majura kod Jagodine. Brate, 7. razred, ali drugo polugodište, brate. Može se da kaže odakle su, znaš, oni... U stvari, Majur i Beograd je isto, slično, znači nema nikakve razlike. Treba da odete malo negdje dalje. Major. Pogledaj grb.
Što je ovo, brate? Beograd. Brate, isto je. Isto. Veruj mi. Što je crnac tu? Dvoj, troj. Manjuš. Vidi. E sad, ako bi mogao da zoomiraš, tu sam photoshopovao, znači... Brate, vidi guzicu. Isusa, Vidi brate. guzicu, brate. Real. Niksa. Aziz? Pečat u vremenu. Pečat u vremenu. Vidite, boja neba je plava, znači nije tako nebo u suštini, ali ti ga staviš plavo da bude lepše. Da, kontrast plave i crvenog šora. Nebo nije plavo, ja ga photoshopa da je plavo. Na primjer, Zeleno povećaš iza, vidiš, zeleno povećaš iza. Dobro, da li ja I mogu sad onda- ovako jedno malo šaljivo pitanje? Lišće napravim više zeleno u photoshopu. Nikad nisam razmišljao o tom kao, napraviš kao lišće, ti izgleda više kao lišće, znaš. Ako si imao već ovoliki gluteus, da li ti je bio problem da rađeš devojku? Šupčina. Gaće napravim više crvene nego što jeste. Napravi kurac više crveni nek što je, brate. Promeni boju vrha. Glavića. Jednostavno je ispupčeno, razumiješ, tako da... Što, brat, priča? što si To je ti poanta. očigledno Okreje sve žene. istraživao. Kako bi rekao, Orijentisan. muslimanski vodim svoj život neki, kad, Imali smo poziv i kako bi rekao, Vidi kako se daje do ove. muslimanski vodim svoj život neki, kad, Ona se miče. Ona se miče. muslimanski vodim svoj život neki. Ja nikad ne gledam žene nešto, kao gledam šminkanje i to, znači ja volim muškarce da gledam. Da li hoćeš neki Brati. ipak u ovom putku žensku nisam. publiku? Muškarci protiv muškarci, žene protiv žene. Ja nikad ne gledam žene nešto, kao gledam šminkanje i to, znači ja volim muškarce da gledam. Ostavi obidu. U 10 sati uveče, znači ako vas zove, naročito ko je stariji od vas, znači taj znate šta već hoće od vas. Znači taj neće sa vama da Sati pucka navečer, pucke ili pa to on normalno da razmišlja, da proba tekst predstave. Znači taj koji kaže da proba tekst predstave, taj treba se ubije, znači Brat pričaju. Tekst predstave. Sekundu. Lik ispojao 4 random riči i reka da je napravio rečenicu, brat. Ja ne znam, ja ono gledam. Čekaj. Ja sam definitivno malo pod utjecajem alkohola, ali... Ovaj brat je još gori, ono je. Stani, Pije, ben. taj treba se ubije. Znači, tako da žene su isto krive koje dozvoljavaju sebi da dođu tamo. Naprimjer, sa ovim Miroljuvom Petrovićem dosta možete da pričate. Se sviđa neki dečko? Možemo dosta da pričamo, da naučimo od njega. Kao Godfather, Da, ste bilo bi gledali dobro, Godfather, sad onako malo ide Al Pacino s onom njegovom, kako se zove ona njegova? Spojla mi, prva žena i Da, nećemo spoilere. Jebem. Ko nije pogledat kum? Brat je doslovno okrivio da je ona kriva ako je ona silovana. Ne, čekaj, on priča kao, on će žensku zvat u svoj auto, ali ako ona uđe u auto, ona je glupa, zato što je ona to pristala i ona ga ne zna, znači, i onda ona njemu ne odgovara. Strašno. Da, znaš, ono, uđe u auto i on vozi 20 metara i kaže, aj, gledaj kurac. Zašto je šao auto? Ne znaš, ti mene ne znaš. Pa rekao si mi. Šta ima da tražiš? Slušaj, pičku me. Ono, Šta ću da te silujem? Da mi ulaziš u kola. slomio je. Slušaj malo, možeš izaći ili ću ja tamo iza ugla pa ću da te silujem. Slušaj, imao sam mnogo Dobra si duša u pokvarenom svijetu. krivi. I onda kao, pa ti si sila kod mene. Halo, ne sila s menom, što sam ja kriva, brigaj. To sam uzela. Dala sam, ona je to tila. Da. Pogledaj na šta liči, pogledaj na šta. Molim. Nosi pete, ne mogu da jeba to. Ne, ove priče su mnogo dobre. Kako se zove Nikola? Ove priče su mnogo dobre, brate. Ovo mi cele priče. Što ću to reći? Da znat kako zove. Ova pokušava spasiti situaciju. Da. Rivilingerija. Ima dva Rivilingerija. Ja moram samo da To nema smisla nikakvog. Da pomognu, znači, ženama, znači sad, to su, Einstein je rekao, znači, ako je Brate, polao. Einsteina. Osilova. Kako me za Einsteina i silova. I tekst predstave.
Treba da razmišljaš da si ti, da žene, muškarci gledaju prvenstveno kao seksualni objekat. Što? Bože dragi, Bože dragi. O jebate pas. Koliko ovo pregleda ima? Po milijuna. 539. Pola milijuna. Reći da si silovatelj bez da kaže da su. Ne ideš kod nekoga da te... Hoće da te zlostaviti. Baš sam planirala. Ulicom sama, znači ti si isto kriva, ti treba... Bože dragi. Bože dragi. Meni. Žena, no. Ali to je Ne, istina. ne, evo molim vas, evo je jedno istina. pitanje. Ali to je istina. Nema tu, ti treba da znaš Ko je ko je onda kriv muško. u toj situaciji? Kriva si ti što si prošla tu i... Stani. Oj me, Jarče, oj me, oj me. Stari, ti kao žena, ti ne smiješ izaći iz kuće. Ako ti sama izađeš iz kuće, to je gotovo, ti tražiš to. On mene uvlači u kola. Ja u trenutku prebledela, znači vjerovatno mi se srce sledilo. Sad kad gledam iz ove perspektive možda stvarno nije ono, da kažem toliko strašno, ali u tom trenutku mi je bilo jezivo. On je bio go. Go! Da, ali ja to nisam primetila. Pa pazite, Ja to to je- nisam primetila. I can't go. On je Kudi bio sajde. go. Go! Da, ali ja to nisam... Oj, gol. Većina tih, kako bi rekao, poteškoća koje imaju žene nisu tako izazvane. Znači, mi moramo da pričamo o većini stvari zašto su... Tako je. I niko nema prava da tebi to Ali to ubija. što ima ili nema prava ne znači da ti nisi kriva. Bože dragi. Možeš ući samo na moj Instagram profil. Sad sam izazvana. Sad si izazvana, da vidimo. Da ocenimo fotografiju. Mnogo sam... O Bože dragi, nakon ovoga svega sad kaže da ocjenjujemo fotografije. Kaže ovo da ocjenjujemo kao... Brat, ima da ono- ocjenjujemo slike. Brate, ono, vadi onu glavu od Eksodije, spaja cijelu Eksodiju, brate. Ne, brat se ono ne sjeća što je rekao prije 5 sekundi. Šizofrenija. Razumeš? Znači, to može da prođe tako, ali nije to tako u praksi. Znači, ti treba da znaš šta radiš prvo i Kako to nije to tako? Praksi, brate. Nema tu ne. Da krenemo ovako, ima dobru nameru, Da. ali mislio si poentu mnogo promaši. Brat je završio na onom Marsu, a ne da je promašio temu, brat. Po njemu, slušaj. Ako su žene u okrugu 5 metra od muškarca, gotovo je za njih. On ima kontrolu nad njima. I nema druge. Kako god je Ali zavisi kako ne, da li je to ne ili Dosta ne. nas ono flešane, nema druge. Da li je to ne ili... Kako god je Ali bila zavisi kako je ne, obučena. da li je to ne ili ne. Nikso, čekaj bre, ovaj retard ništa nije razumeo. Daj prevedimo na njegov jezik jebi. Nisu novci